Nedelja, 18. maj 1986. godine. Proslava 8 vekova manastira Studenice, našeg najznačajnijeg srednjovekovnog kulturno-istorijskog spomenika. Tačno u 8 časova, na prostoru pred manastirom, u prisustvu preko 100.000 posetilaca, počela je velika liturgija uz učešće svih pravoslavnih arhijereja iz zemlje i inostranstva. Posle toga održana je duhovna akademija u prisustvu političkih uglednika i poslenika u kulturi. Na ovaj veliki religiozni scenario nadovezalo se studeničko kulturno leto sa bezbroj manjih i većih pozorišnih, horskih i likovnih manifestacija i trajalo sve do velikog oktobarskog simpozijuma na kome su učestvovali najpoznatiji istoričari umetnosti, konzervatori, restauratori, paleografi iz celog sveta. Ime Studenica dolazi vam mnogo ranije. Dolazi vam u susret najpre sa šumom, sa arijom reke koja se zove isto tako, Studenica. Kad putnik pođe od Kraljeva Ibarskom klisurom, pa od Varošice ušća krene uz brzu Studenicu, na 11. kilometru odjednom pukne pred njim taj prizor, taj bogom dani filmski total sa manastirskim kulama i bedemima, taj zamršeni kompleks crkava i konaka. I onda vidi kako je to prisojno mesto koje je jednog ovakvog dana, davne 1186. godine, raški veliki župan Stefan Nemanja izabrao za svoj večni spokoj i za svoj manastir, kao neki presto sa kojeg se nadgleda i vlada i posle smrti stenjem, vodom i biljem. Ovim gorama i strmim drumovima, kroz svečane kolonade zasenčenih borova preko gazova divljih reka, kao ova dva konjanika danas, jahao je onog dana pre 8 vekova, praćen svečanom dvorskom svitom, Stefan Nemanja, da još jednom pogleda ono pitomo i ocedito mesto za svoj manastir. Biografi kažu da je bio dotle povratio Zetu, Hvosno i dolinu Drima, zemlje oko Peći, Sitnicu, Labi, Lipljan, Dubočicu, krajeve oko reka, Pomoravlja i Levča, oba Pilota i Patkovo. I na 100 kilometara uokolo prostirala se njegova srpska država. Dva slučajna konjanika koja poslužiše kao uvod u atmosferu studeničkog predela, braća su Dragiša i Dragoslav Đorić sa malim unukom Dejanom iz okolnog sela Brezova. Rekoše da ćemo danas retko sresti dva brata kao njih dvojicu koja se nisu odelila, žive u slozi i porodičnoj zadruzi i da bi htjeli da se to nekako čuje, iako je film o manastiru Studenici. I tako ih posluša smo sa nadom da se sa malim zidaju velike ljudske želje jednog naroda. U žitiju svoga oca Sava kaže da je Nemanja ovo mesto i od ranije znao kao pusto lovište zverova i kako je, kad je lepo otaljao velike državne poslove i uspešno završio ratove u zemlji, postigao oslobođenje od Vizantije i obnovio državu svojih predaka, a onako već omudro izašao u mir i jesen svoga života, doveo na ove tihe, skrovite padine iznad reke, vešte majstore i klesare odnekud, valjda s Primorja, i započeo podizanje glavne crkve posvećene Bogorodici Dobrotvorki, a pored nje i konake i ostale zgrade za život monaha. I sve bi sazidano, od malog do velikog,
kako piše sin mu Sava. A Nemanja usto još podari manastiru sela i imanja za izdržavanje, a crkvi ikone, časne sasude i knjige i rize i zavese i sve bi upisano u zlatopečatnu povelju koju prepisaše i na zidu crkve. I sve to u znak zahvalnosti. Zašto li je Nemanja zahvaljivao i u ime čega? Možda se sećao svojih srećnih pobjeda, možda i onih najmračnijih trenutaka posle jednog poraza. Tada je nateran da na očigled svoga naroda izdaleka prilazi na kolenima oholom, prezrivom Vizantincu pobedniku. Nemanja je ostavljao za sobom dug, krvavi trag, ali možda je već tada poraženi bio pobednik. Nemanjin smerni priklon sa maketom hrama u ruci još se dobro vidi, ali lik Bogorodice kojoj daruje manastir davno je izbrisan, kao što su vremenom uništene ikone i druge vrednosti, kao što ni od Nemanjine povelje, ni od njenog prepisa na crkvenom zidu nije ostalo ni traga. Skele koje su još stajale oko crkvenih zidova, kuckanje zidarskih čekića i povremeni sunčani odblesci na novom limu koji su polagali po krovovima, bili su očigledni svedoci da je i ovoj građevinskoj i zidarskoj sigurnosti kojoj smo se toliko divili trebalo malo pripomoći. Čini se da nema čoveka koji ovamo dođe, a da pre nego što uđe u Nemanjinu zadužbinu, to prosto svako mora, ne prevuče dlanom po ovom mermeru sa obližnje planine Radočela koji je najpre rezan, pa glačan i pretvaran u tesanike. Jednostavno da kao ovaj mali gušter oseti njegovu toplotu, zagleda one dubinske, plavičaste i ćilibarske puteve minerala, da švrljajući okolo možda pronađe ugreban laički crtež ovog ornamenta, ovog cveta ili ovog preciznog crteža za kupolu koja je, eto, sa celim zdanjem odolevala vekovima i mnogim nevoljama. Oni koji znaju da, poput okrnjenih likova sa ovih konzola, zure u iščezle vekove, možda mogu da izazovu pojanje dalekih vizantijskih horova. Oni pak drugi, nepoetičniji i radoznalije glave, oni koji vole da porede, pronaći će možda kako su, na primjer tamo u Evropi, u isto vreme kad i Studenica, započete velike katedrale u Kelnu, pa Notre Dame u Parizu, a završene tek sredinom 19. veka. Kad se Stefan Nemanja na državnom saboru 1196. godine odrekao prestola i posle gotovo 4 decenije uspešne vladavine zamonašio se i kao monah Simeon ušao u svoju zadužbinu Studenicu, ona je već bila sazidana. Nije trebalo čekati ni 10 godina da građevina bude gotova, a idućih 10 da joj zidovi budu naslikani i ukrašeni freskama. Ali predavši vlast i naziv velikog župana svom srednjem sinu Stefanu, Nemanja je samo 2 godine proživeo u Studenici razmišljajući o svom ovozemaljskom kraju. Otišao je u Svetu Goru, gde se pridružio najmlađem sinu Rastku u monaštvu Savi. Vratio se u svoju najlepšu i najsjajniju zadužbinu tek posle smrti, kada je Sava preneo njegove mošti
i sahranio ih u Bogorodičnoj crkvi, gdje je osnivaču Studenice već bio pripremljen ovaj mermerni sarkofag. U Studenici su docnije, kraj Stefana Nemanje, sada Svetog Simeona, sahranjeni i njegova žena Ana Dandolo u monaštvu Anastazija. Zatim je tu sahranjeni sin, najpre veliki župan, a potom kralj Stefan Prvovenčani, koji se također pred smrt zamonašio primivši ime Simon, pa je tako već od 1228. Studenica postala i grobno mesto Nemanjića. Sava je dakle dobro znao šta znače ti sarkofazi, to saborno mesto mrtvih kraljeva. Sava će posle smrti svoga oca nastaviti istim onim žarom, ali ne zakidajući i ne želeći materijalnih izdataka, da dovrši Nemanjinu zadužbinu i umetnički i ideološki. Njegova direktna briga da se očeva zadužbina oslika nalazi se zapisana visoko gore ispod kupole, gdje između ostalog stoji: ovaj presveti hram, prečiste vladičice naše Bogorodice, sazdan bi veleslavnim velikim županom Stefanom Nemanjom, godine 1208. I mene, koji ovdje radio, pomenite, Savu grešnog. Studenici se, dakle, te 1208. i 1209. godine prvi put u srpskoj umetnosti pojavljuju natpisi na freskama na srpskom jeziku. I to deceniju pre nego što će 1219. biti ostvarena samostalnost Srpske crkve. Bilo je to vreme jedne mlade države kojoj se mnogo žurilo, a u toj stvaralačkoj vatri začinjele su se velike stvari, kao što je program studeničkog slikarstva, u kojem će se već nazreti buduće osnove duhovnog i umetničkog života čitave Srbije. Nemanjina građevina dobila je završnu siluetu, ili bolje reći produžetak, tek 1234. godine, kad joj se kralj Radoslav, Nemanjin unuk, a sin Prvovenčanog, priključio svojim ovozemaljskim darom, dogradivši uz Nemanjinu crkvu spoljnu pripratu. U njoj je bila krstionica, a dve bočne polukružne kapele dodate su na jugu i severu. U južnoj kapeli su očuvane zanimljive freske koje tumače ideološki program Srpske nezavisne kraljevine i Srpske autokefalne arhijepiskopije. Jer porazima Vizantije i vladavinom Latina ostvareni su bili uslovi za osnivanje kraljevine 1217. a 2 godine kasnije i autokefalne arhijepiskopije. Na tim scenama, dakle u maloj i južnoj kapeli, Sveti Simeon Nemanja, sada kao predstavnik Nemanjića u večitom ovozemaljskom carstvu, prima molitve naslednika koji mu prilaze da bi bili privedeni Hristu. Stefan Prvovenčani, već pokojni od 1228. privodi ocu svoga sina i ktitora kapele kralja Radoslava, držeći ga za ruku kao što su u vizantijskoj umetnosti Bogorodica i hrišćanski svetitelji držali za ruku i privodili Hristu svoje zemaljske štićenike.
U toj istoj kapeli je istaknuta i važnost autokefalne srpske crkve preko niza portreta njenih prvih predvodnika, Svetog Save, pa Arsenija i Save II, inače četvrtog sina Stefana Prvovenčanog. Ti postrojeni istorijski portreti srpskih crkvenih velikodostojnika svedoče o tradiciji srpske crkve, kojoj će od sada na čelu stajati domaći ljudi, birani u Srbiji. U južnoj kapeli prvi put je naslikano žitije Svetog Simeona Nemanje, a izabrani su samo oni događaji iz posljednjih godina njegovog života, koji ga predstavljaju kao pobožnog i smernog monaha koji odlazi u Svetu Goru pa sve do njegove smrti i prenosa moštiju u Studenicu. Na tom prisustvu Svetog Simeona Nemanje uz likove Bogorodice i Hrista verovatno se i osnovala ideologija nove srpske srednjovekovne države. Verovatno je da je u pripremi ovog živopisa učestvovao i Sveti Sava. Pred proslavu 800. godišnjice Studenice mnogi konzervatori i arhitekti raspravljali su da li je fasada priprate bila malterisana ili ne, da li je bila obojena terakot purpurom ili ne, da li je treba ostaviti ovakvu kakva je sad, sa ogoljenim kamenom, ili usvojiti ovakav predlog arhitekte konzervatora. Sveti Sava se verovatno brinuo i o ukrašavanju, danas, 1986. potpuno restaurirane manastirske trpezarije, ali od njenih fresaka ništa nije sačuvano. Ne zna se, na primjer, ni ko je bio ktitor male kapele posvećene Svetom Nikoli, ali je njene freske izradila, smatra se, neka domaća družina slikara 30. ili 40. godina 13. veka. Tokom 14. veka u manastiru u Studenici su podizane i mnoge druge kapele, i u Porti i u Bedemima. Čak se i danas vide temelji jedne od takvih, kao što je ova jednobrodna crkvica posvećena Svetom Jovanu. Ovaj stari bakrorez iz 1733. godine, koji je patrijarh Šaka Benta naručio od nepoznatog zografa, govori nam kako je u Studeničkom manastiru tada bilo već 13 crkava. Na njoj se, iako izbarokiziran i ukrašen više onako kako ga je zograf u svojoj mašti zamišljao, pored niza kapela i crkava, ipak dobro vidi veliki pirg sa sunčanim satom, kapela Svetog Jovana Preteče i pravi kameni letopis sa pločama i napisima preminulih monaha i igumana studeničkih iza oltarske apside Milutinove crkve posvećene Joakimu i Ani. Proći će gotovo čitav vek od začetka Nemanjine Studenice, dok se ne pojavi kralj Milutin, da i ovdje sagradi jednu od svojih, možda stilski najkompaktnijih građevina, malu crkvu posvećenu bogorodičinim roditeljima Joakimu i Ani. Ostali su portreti kralja Milutina i njegove mlade žene Simonide, kćeri vizantijskog imperatora Andronika II. Paleologa, a pored njih portreti Milutinovih slavnih predaka, Nemanje, Save. Svetorodno poreklo i blisko srodstvo sa vladajućom vizantijskom dinastijom, sa carigradskim carem, doneli su kralju Milutinu izuzetan ugled među vladarima onog vremena na Balkanu, a njegova zadužbina, sa freskama slikanim u drugoj deceniji 14. veka, ubraja se i danas među najlepše u istočno-hrišćanskom svetu u tom vremenu, nazvanom renesansom paleologa. Mnogo će vode proteći Studenicom.
mnogo će osipanja i patničkog života monaha ovaj manastir zabeležiti dok se stanje ne popravi. Nestankom vladara i moćnih ktitora, srpska umetnost je izgubila i imućne mecene. Odvojeni odavno od Evrope svojom verom i tradicijom, a predani uglavnom čuvanju svoga jezika i vekovnog umetničkog izražavanja, kada je islam vladao Balkanom, monasi su u srednjovekovnoj umetnosti starih spomenika nalazili i jedini izvor za obnovu slikarskog stvaralaštva. Obrazovani na slavnim delima vizantijskog i srpskog slikarstva, živopisci 16. veka, među kojima je najdarovitiji bio Longin, obnovili su freske u Bogorodičinoj crkvi u Studenici. U Studeničkom manastirskom kompleksu je sredinom 17. veka bilo 13 crkava, ali su nailazila strašna vremena. Studenica je tekla mutna i krvava. Mrak je prekrio zemlju, a zemljotresi, ratovi i pljačke potpuno su osiromašili manastir. Ali ni tada, bez knjiga za bogosluženje, bez odeždi za monahe, bez hrane i mala, manastir ni tada, niti ikada nije trajno napušten. Ratni meteži posle povlačenja Turaka od Beča 1683. godine, kad je u Srbiju prodrla austrijska vojska donoseći pobedu hrišćana, ali izazivajući brzu tursku odmazdu, rušenjem manastira i razaranje sela, primorali su Srbe da se sele preko Save i Dunava. Od Velike Seobe 1690. pa preko Kočijene krajine 1788. do propasti prvog srpskog ustanka 1813. sa tim seobama, kao plaha reka, neprekidno su pristizali pogruženi monasi naših manastira sa moštima kraljeva i svetaca, sa ratnim barjacima i rukopisnim knjigama. Mošti kneza Lazara ležale su u Vrdniku, cara Uroša u Jasku, Stevana Brankovića u crkvi Svetog Luke kraj Kupinika, a Stefana Prvovenčanog u Feneku. Tu, pored moštiju Prvovenčanog, sedeo je na tronošcu slepi Filip Višnjić i pevao uz gusle pognutom Karađorđu, ophranom brigama. Tvrd na rečima, uvučen u sebe, slušao je vožd slepog guslara o bitkama koje je izgubio, o ustanku koji je propao. Plakao je. Bile su cveti. U Nemanjinoj zadužbini Božja služba i tropar. Opšće je voskresenije i iz mrtvih vozdvigl jesi Lazarija. A zatim, pred pognutim glavama ovog studeničkog okolnog naroda, najsvečaniji i najradoznaliji trenutak.
otvara se kovčeg sa moštima Stefana Prvovenčanog. Ali, dok se vernici klanjaju moštima ovog srpskog kralja, neka naša radoznalost pođe u drugom pravcu, da se setimo beskrajnih putovanja ovog mrtvog vladara. Kada je 24. septembra 1228. umro kralj Stefan Prvovenčani, njegov brat Sava sa velikom pratnjom prenese njegovo telo iz Rasa u Studenicu i sahrani ga u Bogorodičinoj crkvi blizu oca Stefana Nemanje. Docnije su mošti Prvovenčanog prenošene u Žiču, pa vraćene u Studenicu, potom u Sopoćane, gdje su bile sakrivene pod zemlju, a posle 211 godina izvađene i postavljene u crkvu. Mošti svetog kralja Stefana Prvovenčanog premeštane su 18 puta. Posle spaljivanja kostiju Svetog Save u Beogradu 1595. godine, predstavljale su najveću narodnu svetinju koju su čuvali studenički monasi. Burne godine 1686. monasi su preneli Prvovenčanog u manastir Crnu Reku kod Kolašina i tu ga smestili u gotovo nepristupačnu Pećinsku crkvu. Nakon toga prenete su 1701. ponovo u Studenicu pa u Beograd. Kasnije premeštaju kovčeg Stefana Prvovenčanog još 8 puta. Krenuće još jednom iz Studenice 1915. u vreme Prvog svjetskog rata, prilikom velike neprijateljske invazije na Srbiju, i njegove mošti sakriće u manastiru Ostrogu u Crnoj Gori. Tu će mirovati sve do svršetka rata, kada će se najzad vratiti u Studenicu. Gotovo da se samo kroz ova putovanja mrtvog kralja, preko tajnih noćnih povorki i bežanija, samo iz ovog jednog studeničkog ugla, može sagledati i žilavost jednog naroda i njegova upornost da nekako sačuva svoje daleke studeničke početke. Jesu li slikarstvo i arhitektura Studenice vrhunac umetnosti ranog 12. veka u Evropi? Ni u vizantijskoj umetnosti, ni u italijanskoj romaničkoj arhitekturi ne može se naći slično delo, ni istok, ni zapad, nego treća komponenta, kako tvrdi Miroslav Krleža. Šta su ruke nepoznatih slikara i neimara ostavile posle 8 vekova?